Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biya kita ket impatulod. Ti pagayam ang nagpailinga di tinagan Nelly, manipod probinsya ti Ilocos Norte. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Kunak no agbaligi ak iti inaramid ko, ngem saan matgayam. Bueno papagayam, intay dinggan ti pakasaritaan ni Nelly, dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Hi, Isabel. Good morning. Itad mo kanya kung dahi taawit mo a libro. Siya kung timangigam. Thank you, Manuel. Oh, Atoy. Hi, good morning, Manuel. Siya ngay, saan mga awitan dagiti awit ko a libro? O sige. Siya nga ro din timangawit ka dagita. Thank you, Manuel. Sana bale. Kas pa nagyaman ko ka? Ilibre kan ton inton break time. Sana na masapol nga libre na. Ken, nakapagtulag kami kin Isabel. Agkuyog kami inton break time. Katsa ka. Saan ka ti amabalin sumuro takmat kada kayo? Damagam kin Isabel no kaya't nasumurot ka? Wala. Apay kitin asaan? Makapasok na talaga. Kontrabida iti panagbiyak ko day jay Isabel. Saan mo nga ibagat ti kasta? Nasingpat ni Isabel. Ay, katsa, saan ka di nasingpat? Anyang amin ayat ti basol na kan ka. Taapay ako nam akontrabida iti biyag mo. Gabukan ko na. Saan nakapampansinan ni Manuel? Anyang aron nga iti maaramidam. No ni Isabel ti kayat napansinan. Siya po pa sa anak latan nga agtagtagari. No di nakpansinan ni Isabel. Awan mo't maramidak. Numaskay kayat na akakuyog ni Manuel nga may tisyak. Kayat mo asawan. Agayat ka kan ni Isabel? Wan. Ngam amok ani Manuel ti kayat na. Maragsa ka na, tanakasango kayo ang nagmerienda ita. Kat sapay ko mata ka na ayon dak na isurot, nagmerienda kayo. Natuan no kayat na kami lakit di akadwa. Apay kiti na saan? Marigrigat kami lang ka ni Manuel. Apay ada kami di kayat mo apakikadwaan. Kat adumat ti babak nang akaiskulaan tayo, amabalin mo apakikadwaan. Talagang sakit di asaan mo akayat ang makikuyog kada kayo. Sika Manuel, saan na ka di akayat ang makikuyog kada kayo? Apay kit dinasaan. Ngam husto te ko na ni Isabel. Apay ada kami tinapilim. Ket marigrigat kami laeng. Adumat ti babak ng akaklase tayo dita. Basta da kayo ti kayat ko apakikadwaan. Ket sapay ko ma, da kayat takmat akadwa. Okay, umuna ako na. Nalpas tayo pa na nagmerienda. Sabel, adaman damagat kan ka. Anya da ita? Agayan ayat kayo kadik kan ni Manuel? Ibagakan katipod no. Agayan ayat kamin, ngam ilimlimod milaang. Gaputa saan pa'y akayat dagiti dadakkel mi amakirelasyon kami. Anya? Isumot lagayam ajak na amon. Sabay ko ma, tadi mo pa'y laibagbaga iti sa bali. Amangan kaming nadumanon kadagiti dadakkel mi. O sige, mangnamnama ka iti dayta, Sabel. Apay anadamag mo? Awan, madmadlaw ko ngamin akasla na singad kayo iti tunggal maysa. Iso nagdamaga. Kunakon kat nga da relasyon da. Iso ngamin ti madmadlaw ko. Isu arumbang laeng, abay amon ida. Anya ka kadi. Nupod no nga ay ayatam ti maysa a tao. Ilaba
Saan ka sumuko adagos? Ta saan da pa matngagasawa? Paspasa kitam lang tibagim iti daytangar aramidam. Kaslasaan ka a babae. Gaputan na podno ti panagayat ko kini Manuel. Katsi ka? Saan siguro ang napodno ti panagayat mo kan ni Isabel? Iso asim mo ko kan adagos. Diyak amukan ka. Nasyak. Sa anak pa'y asumuko. Mang panunutak iti pamuspusan, tapno maibaw-ing kanyak ti atensyon ni Manuel. Obses kan iti kastangar aramidam. Oray pa'y anya ti bagbagam kanyak. Basta garamidak iti pamuspusan. Adda business trip mi kin ni Papam, iha. Iso amanumat nga aldaw nga awan kami kin ni Papam. Kasta ka di, Mama? Wan, iso ngagsingsingpot ka, kabayatan ti kawan mi kin ni Papam, ha? Mano ka din aldaw nga awang kayo? Talo nga aldaw, iha. Okay nga rod, Mama. Katagan-anad kayo? Wan, iha. Sana bale, nabilin kun ti babaunan. Amunan ter aramidan na. Okay, Mama. Kaslaw may ayon ti gundaway kanya, Harold. Tapay manan. Nagpakada ni Mama itay bigat. Adda ka no business trip da. Sa ita, agkaka-group kami kada Manuel para iti aramidan tayo a project. Kat, anya ko maita. Awisak dagiti ka-group ko. Nga iji balay nga aramidan mi ti group project mi. Kat, anya ti aramidam, no awisam ida ije balayo. Basta ijay ko maibatong balti plano. Anya? Ita, tanagawin ng dagiti kakadwato iti grupo. Anya ti ko na mga ibagam kanyak. Apa nagbati nak, Nelly? Di ka agapura. Madamdaman ton nga ibagakan ka. Di kayat ko. Katwaanak nga uminom. Anya? Saan ka di nga agungat dagiti dadakkel mo? Awan ita dagiti dadakkel ko. Kan, nagawit pa'y laang ti babaunan mi. Isu nga awan ti rumbang nga pagdanagam. Apay nga minakayat mo ti aginom. Adda nga min problema ka. Kat si kalaang ti kayat ko apang ibagaan. Parte man, Nelly. Nagpakada ako. Gusto nga ibagam ko man nun niya ti ko na mga ibagam na problema. Manuel, agayat ako unay kan ka. Katday tayo ti problema. Anya? Amumatan akayan ayat ko ni Isabel. Saan ka di? Wan, amukon. Ngam sa anak amaawanan, itinamnama. Tapos kayo ba'y matnagasama? Pasensyakan. Ngam ni Isabel ti ayayatak. Anya, tiyadakan ko na. Ngawan kanya, Manuel. Awan. Ngam iswa talaga ti nakariknak iti ayat. Yes, Manuel. Siya kalangan ti ayatam. Ikari, saan kanto nga agbabawi iti danag? Oh, Manuel. Ngasing, di nagsulisudan. At dan kaya na ayat ko. Ay, ayatan ka unay. Iso, na ayatan na kumaman. Oh, Manuel. Nagsakit yung ulo ka. Sa dino ti ayan ko. Good morning, Manuel. Nelly, anya ti nga pasamak. Nabartag tayo di rabi. Saan mo kada malagip ti inarami tayo di rabi? Kaya't mga ulitan ta? Ha? Saan? Anya ka din ti aramidam. Amumat nga addan kaayan ayat ko. Nagayatan tangat padpada. Tinapasama ka data. Masapon nga ikalay sanak. Tada na pasama ka data. Kat itipay mismo apagtangan mi. Saan mo nga mo ti sasawan? No saan nakasinulisog? Saan napasamak ti kastoy? Pasulisog ka mat. Iso akayat na asawan day ta.
Adamat panagustom kanya. Isip ka talaga. Ni, apay ang napulot man ng tiulong. Kaputa nagkuyog manin dagiti ito. Natural Agayan ayat da, iso nagkuyog da. Saan ka balin? Kaputa adan na pasama kada kami ka ni Manuel. Anya? Inted mo tibagin ka ni Manuel? Kaputa ay ayat at unay. Unay ka na. Kasta kalaka ti pangited mo kan kuana itibagin? Sumadang kan. No di mo kaya't asikat ipangidas alak iti pangtot. Api akas di matang tirignak. Roroso ka nak. Kaslag kapsotak pa yan. Anya ti mapaspasama ken ka. Apay ngagduldul o kaabigbigat. Tsaka mo. Nalamisan sa mo tirusok ko. Agkakapsutak pa ikit din. Kasla maulawak. Kasla matali mo dawak iti panagrik na. Tinasayaat, ipanda kalaangan ija ospital. Gary! Umay ka man! Apay. Isa ka nam tilukan. Ipanta ni Nelly ija ospital. Anya ti mapaspasama ken kuana? Rurusukan nga rood. Agkapsot ka no kan maulaw. Ala, mabit lang nga rod. Tay saganak tilugan. Agpudno ka man, Nelly. Asino tinakasikugkan ka, ha? Ni Manuel, Papa. Asino day ta, Manuel? Kaeskwela, Papa. Ayabam itamat laeng. Kayat ko akasarita. Papa, saan ko mapailaan nga ita? Ikanda kiti kuntaway ang makisarita kan kuana. Amangan nga minumaklaan. Saan na pa nga amo ti kasasangad ko? Sige, ngem kayat ko ang makasarita day ta alalaki. Iti kabiitan agun daway. Anya ti kayat mo asawen? Kaya't nakaakasarita ni Papa. Masapol nga itakder na gapot ang masikog akon. Amumat asaan ka nga ay ayaten? Kan anya langan ti makuna dagiti dadakkel mo. Marigrigat kami lang. Sika ti ama to isikog ko. Saan na kami kumamot abaybayan? Mabalin ko akasarita da Papa. Nga iso dati ag gastos para iti kasarta. Kan, jakon kaya ti agadal. Sikalatan ti pagtuluyan da Papa apagadalan. Papa, kayat kayo kumakasarita. Sakbay nga ayabak ni Manuel. Anya ti bagam? Marigrigat da Manuel. Saan nga amo dagiti naganak na anak kasikog? Numabalin. Datayo kumanti ag gastos para iti kasarmi. Sige. Umanugot ak. Tinasken ket itakder na ka day ta lalaki. Kad masaduta kun nga agtuloy nga agadal, Papa. Ni Manuel tulatan ti pagtuluyan nyo nga agadal. Makamu ka, no day ta ti kayat mo. Sa dino tinagkapwam. Apay anala daw ka si Mangpat. Tangiwat mo. Kababain ka damamaken, Papa. Saan na ka sumardeng? Aging gaasaan mo nga ibaga no sa dino tinagkapwam. Nagkuyog kayo ka di ka ni Isabel? Anya ka din day tangay bagbagam. Isabel, day ayatam saan ka di? Di ko na. Jack amo nga in message mo di birthday na? Apay, dakas ka din no kablaawak. Di ko kiti. Isabel na ang tilinaw ti pusam. Tangiwat mo kunak. Kababain ka damamaken, Papa. Wanda, nga damit mo, ha? Kayat mo ka di nga ibaga kadakwada? Ti panang sulisog mo kanyak, ha? Kayat mo ama amwanda ti kinapudno, ha? Wen, ni Isabel pa'y laang ti linaon ti pusok. Ngem kagurguran akon, maawatam ka di? Anya? Saan nakmat nga tama pabasol? Amumat an Isabel ti ay ayatek.
ngam impilit mo ti bagim. Apay ang nakipagkita ka kanyak. Anya ti bagam. Kaya't ko ti agkid daw iti pamakawan kan ka, Sabel. Itala ang amiris ko dagiti kang manit. Anya ti kayat mo asawan. Papapasan nak ni Manuel. Gapo iti panang sulisog ko iti kankwana. Ore anya ti aramidag. Saan nak amaayat? Si kalat ta tilinaon ti puso na. Awan maaramidak, no syaklat ta tilinaon ti puso na. Ang adakan ka dahitan, no ipalubos mo latakas ta. Ngam no syak, linipat kon ti amin kada kami. Naka-move on akon. Manumot talatawan ti napalabas. Imbag pa'y kan ka ta nakalipat kan. Ngam ni Manuel kat saan pa'y. Ay, wen gayam, ada itad ko kan ka. Insaganak da ito'y idiimbagam nga agkita ta. Anya da ita? Adoy o? Ha? Invitation card? Kayo ka ni Harold, di agkasar? Wen, kat maawis kayon to kan ni Manuel. Sa dino tinagapwak. Nagkita kami kan Isabel. Anya? Anya ti ginagaram kan kuana? Imbaga kasaan ka pa'y laang ang nakalipat. Nga iso pa'y laang ti ay ayatam. Ha? Katamom na anya ti sungbat na. Oh, itaam da ito eh. Invitation card? When? Kat iso da ka ni Harold ti agkatuluyan. Iso nga awanin namnamam. Ngagsinubyan kayo pa'y. Saan kon aninam na maasubyan nak? Gaputamok ang sakit tinakam na kanyak. Ngam ingkarik iti bagik. Nga aging ga iti maudi nga angas ko. Isulat ta tilinaon ti puso. Anya? Nagsakit a panunutan nga iti kaano man saan nak amaayat ti asawak, Mr. Lonely. Kinungkunak iti bagik, ada ito'y siguron ti karmak gapo iti inaramid ko. Mapilpilitan lang ang makidan na kanyak ti asawak gapo iti anak mi. Kat an-anusak met ti ipakpakita na kanyak. Gapo taay ayatek ni Manuel. To'y pagayam mo, Nelly. Nelly pagayam ko agyaman nakiti da ito'y apakasaritaam. Kat ti makunak, uray agbabawi ka iti inaramid mo, awanin ti maaramidam tanalpasan. Ket no kayat mo ngagtultuloy ti panagdenayo iti asawam, aganos ka. Pakitaam latta iti kinasayaat, tabarang iti dayta awagas, ket masursuro na ka nga ayaten. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad iti naga na Nelly, manipod probinsya ti Ilocos Norte. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Kaniti madireksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iting kay parang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay kanbiag itakat impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan nga Arlene. Adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Gapu iti panaglablabas ko, jak impagarop. Apinay paiso nilakay ko ti imbagak kenkwana. Bueno papagayam, intay tinggan ti pakasaritaan ni Arlene. Iti programa tayo, Dear
Mr. Longley. Baka pa si Kurti kastoy. Nagdakkel manen ti tiyan ko. Nagrigat tag sikog. Nagrigat tag anak. Nagrigat tumanen tiyagaw awir. Imbag pa'y kada kayo alalaki Taday talaag namnam ay ti amuyo. Unay mo't day ta pa nagsasaumon, bakit? Apay ka di manin ay anapudot ti ulom. Hay! Masiksikulan ak nga ro dito'y tiyan ko. Maudin day ti apa nagsikog ko. Jak to kayaten. Hala, awanin. Tapno saan ka na sumanao? Umaton tumanan ti presyon ti daram. Sika taglaba. Sa anak ama kalaba. Gaputa nagdakkelan to'y tiyan ko. Wen ka di ka madanagan. Siya kon ti aglaba. Tapno saan ka marigatan. Anya, kay ti aramidem dito'y balayaw. Ba't rin ti aglablaba iti karayan analabsak. Kas makita yumat nanang nagdakkel to'y tiyan kon. Kasanuak ngay ama kalaba. Karkaro ka amarigatan nga aganak no agtugtugaw kalatan. Saan ka ma-exercise? Nasakit nga rod to'y tiyan ko no maipit. Iso abaybay anyo ani Rene ti aglaba. Wan angam ka asim at di asawam. Trabaho na mat aminan. Uray Tasyak matagrigat tong agpas ngay kas kadaagaw awir. Unay ka ta panagrasrason mon anak. Agtinulong kayo ang agasawa kadagiti amin at trabaho yaw. Alawanan nanang saan da kon asermunan. Nagswerte ka mo ton, Mare. Tanilakay mo amin ti agtrabaho. Nagnamay kan. Buy-buyaam laeng agisalsalapay kadagiti linabaan na. Rumbeng laeng mare. Hay, jak ko makayaten ti aganak numabalin. Tapang upaten da ito'y asikog ko. Ngam napilit mat ngamin. Iso nga anusan na alangan asyaklatan ti agrigriga. Apay nga isyak, Mare. Idi siyak tinagsikog. Trabaho mo't amin. Kabailak mo't lata amin na trabaho iti balay. Ay, katagsabalit na mare. Siyak, jak kabailan ti agtrabaho. Gapo iti kinadakkel to'y tiyan ko. Maasyanak ngamin idi ka ni kumparem. Iso asaan ako nga agrek-reklamo. Amok mo't ngamin, amabanbanog iti talon. Dusa na day ta, amare. Ano saan ko maapilit-apilit kanya sa anak ko mangagsikog. Kat gagangay at agasawa kayo nga rod, Mare. Ala, sige, mapanak ko. Mataupak mo't kan ti isaan ko. Isublik mo't lang adagos to'y bigao yo. Nadadaal ngamin tay bigao, Mare. Nagsakit mo't kan ti tiyan ko. Anay, pag-anakaksan. Rene, mag-ring ka man. Rene! Kaya bakit? Ayat mapaspasamak. Napaya sinibatnak. Nagsakit ti tiyan ko naklangarudan. Ngamayat pa'y lang ti urukan dita. Di sinipak ang ti rupam. Unay kalakit din na bakit? Alangarod, tarumarak. Mapanak di taayan damang sator. Tarkilag tilugan da. Darasam, saan ka ngagbayag-bayag? Makaraman ka kanyak no nakabaybayag ka. Huwag ka di. Saan ka nga umanungat? Tama nga numanakan ka di na oras. Basta relax ka lang, bakit? Urayan na. Ay, nakarkaro man yung tirigat ko ita. Tanas si Sariana klakat nga ron. Kasano? At imato ti blood pressure mo. So nga gananos ka, ha? Sana bale. Tanas solusyonan dan. Tapno sa anak ko nga aganak. Delikado ka nun. Maudin da ito yung panaganak ko. Wen bakit? Siso nga ano sa mun, Nuan yaman asakit ti marikrik na mita. Kat, anya pa ngay. Awan mo't din sa bali apagpilya. Gusto na nanak po. Sumardang kan kat nagsakit ti sugat ko. Saan ka may sana? Ay, nagdadanakit din tinagsangit. Hoy, Rene, agring ka man. Rene. Apay ka di bakit? Saan ko ama pasardang ni baby nga ang sangit? Sika man ti mangisalakan ko na tanasakit ti sugat ko. Nalpasan ang pinaggatas ko. Ang mga nudi na lang maalat ti turog na. Ano nga rod? Nuktoy, ito siya kung timang isala. Kamay kan balong. Gusto na na.
Isala na ka ni tatang. Manumutin na bulan ni baby. Agtalakan. Saan mo nga ituloy ti bagang? Ang mga numasipat ko tangiwat mo. Huli ka matan, bakit? Asawa ka mat ah. Kasta ka kanyak. Nuko na jak kaya. Saan kapilit-pilitan? Ta ang mga numaikugtab ka. Ala, Huston. Di ka nagungat. Ang mga makariing pa'y tanak ta. Mas daawak namin ka. Taday talaang ti irang-rang mo. Kaim-imasang titurong. Ngamday talaang ti iririin mo. Ay makapasulong ka. Apay, saan ka ang uma itikas Huston ko nakmat. Nagadupay lang imbagam. Sirpim nga asawa. Makapawan ka't ganas. Lakay, bumangon kan, aldawan. Maaldawan kan ang mapan ijay talon. Sa dutak. Ba't ba di tibagik? Apay, nabara ka? Dapadapan ka man? Nakalamlamis ka man. Masadutak nga agtrabaho. Upat nga agdan-agdan ti putot mo. Ngam masadot ka nga agtrabaho. Una, gapot ang makapasadot mater aramidam kanyak. Kapawan ganas ti agtrabaho. Talaang ti pagkas... Di nakasarsarita. Panawanak ditoy. Masurunak kan eh. Mapan ka agtrabaho ko na. Di nakpagpungtutan. Uray pang uran na kon. So ti pagragsakam sana ya. Paidam ka nga asawa. Agsina talaangan iti kwarto. Tapno saan akanayon aday taabanag ti pagapapaan ta. Kinunakmet kan ka. Adyak kayat ti madisturbo. Saan ka di? Tandaan namat nga da pagrebengam kanyak nga asawam. Sana mabalin apaidaman naklatan iti agnanayon. O di mapan ka pero iti makaitad iti pagragsakam. Tadyakon ka bailan nga ipaikan ka. Kasta? O kailangan kan ka ngagbiro ka iti sabali? Wen, gaputa mareng-reng akon kan ka. Makauma day ta nga ibagbagam. May umunay kan? Kayat mo pa'y gaya man ngagbiro ka iti sabali? Siguro, talaga naumakan kanya-kanya. Wen, nauma akon iti kinadagulit mo. Darel anak, nasiputam ka din no nagawit anangal daw ni tatang mo. Nairidap ko ngamin. Sana nagawid. Napan ko yung tulod ti balon na itay. Ngam idi makadano na kay Jay talon. Awan mat ijay ni tatang. Napanan na ngay ngarot. Apay adi nagawid anangan. Tsaka mo imbati na mat ti cellphone na. Iswadyak mateksan. Ala, bayamo na nakko. Agawid to siguro no mabisin. Sa di na tinagap-gapam, aping itakala ang agawid. Rabin, saan ka pa anangal daw? Nagda ka di mo't lang pakibiyangam kanyak. Kahit kung ti maturog. Alak lang tipungan kan pulos ko. Tay jayak kwarto ni Daryl ang maturog. Tapno awan ti mang disturbo iti pan naturog mo. Anya? Apay mas daw ka? Saan ka di aday tati kayat mo? Alamapan ka nga rudan. Nasaya at matapno awan mang disturbo kanya. Wen, manipod ita. Saan ka na disturbuan? Kan manipod ita, awan mat nga rod bibiyang mo no sa dino tinagapwak. Wen no sa dino ti papanak. Pareng, nagapukat samot dita umayong. Ay, uwan mare. Mapan ko kumabalunan ni parem. Namjak mat mabirukan no sa dino ti ayan na. Pinukawam ko maamare, amang ano na ginanak at naiturog na. Pinukpuk kawak mat mare. Ngam talaga nga awan sumungbat. Napnapanan na nga rodan nga eh. Agawid tulat na mare. Saan laang mat nga ita nga inaramid na ti kastoy? Kat, saan mo adinamag idin nung nagkapuan na? Ay, ko ha? Dinamag po. Ngam awan ka no ti bibiyang ko. Ha? Mabalin ka di mo ti kasta? Asawa? Sige mare. Labsan kan tani. Ang mga no nakariingan di anak ko kat mabisinan. Nanang, anta ko madamaga kada kayo. Anya day tabalasang ko. Saan ka di nga imay ni Rene dito ideal daw? Saan ba? Apay ka day? Ay ikwa nga min nanang. Saan anagawid nga imay nangan ideal daw?
Iso ako nakno ang mga nuimay dito. Saan mo anak? Ni, sa dino nga ta tinapanan na ngay. Ay kadamagam to inton sumangpet. Sige nga rod nanang, agawid akon. Narabyan manin asimang pati asawa. Nariknak ti panaglukat ti ruangan. At nagdiretso iti kwarto ni Daryl. Orayak ang makaturog. Inton nam namaag ang nakaturugan. Sumrakak iti kwarto na. Takayat ko akitaan ti cellphone na. Kayat ko amaamuan. No sa dino ti papanan na. Aday na. Nakaunuga kundi ti kwarto na. Aginayadak na. Anak ti cellphone na itirabaw ti kama. Ket rumwarak matlangan. Aday na. Naana kon ti cellphone. Aginayadak arumwar. Ita. Lukatakon ti cellphone na. Mapanak adagos iti inbox na. Diyos ko. Love to'y naka-phone book na uti aka-text na. Good night, love. Una na dito'y. Nag-good night mati asawa. Sakit at dapay I love you na. Anak, dito ang numero. Isurat ko iti papel. Intun bigat ko nga awagan dito ang numero. Aday ka. Agri-ring ti numero nga inawaga. Hello? Asino to ito'y? Siya ti asawa ni Rene. Anya di masapol mo? Amok nga da relasyon nyo iti asawa. At ang pining problema? Saan ka di apinalubusan mo ti asawa nga agbiro kiti sa bali? Kan? Okay lang kan ka apumatpatol ka iti adda asawa na? Kung naman ka ang bibiyang mon kadikwana, nga orayan niya ti aramidan na. Mangal-ana na ang iti tiyempo nga akanagan ka, kat agawit ton kanya. Ngam saan ka madanagan? Nasaan na ka nung matalipatan ti obligasyon na kadag iti putot na? Anya? Awanan kayo itibain. Adaywam ti asawa. No saan mo akayat nga idarom kayo? Anya? Nakusta mo? Saan no ti imbaga ni Rene kanya? Saan mo napagan-ano ti asawa? Wan, saan apod no? Kanyak ipalubos asinaanak ti asawa. Iso abalbalaagan ka. Adaywam ti asawa. No di mo kayat ngagdarumak. Okay, pasensyakan. Diyak kayo ti kuno. Kunak kami magpaisong agsina kayo ni ti asawa mo. Yung nasaan kayo pa'y gayam anagsina? Di sige, dumistansya. Kat ulit man ti dumawat, iti pasensya. Nasaya at met, tanalaka ka akasasao. Anya timbagbagam ka ni Jonah? Apaya kaguran akon? Anya ka diya talaga ti kayat mo aya? Saan ka diya pinalubusan na kagbirok iti sabali? Diyo nagayam tinagan ti babaem. Kat planong pa yan ti mangisina kanya. Sika ti akin pagayatan iti dayta. Gaputadyak pa dyan amay turad mo nga aramidan. Ngam inaramid mo matgayam. Ita, siyak ti sidiron? Sinaam day jay a babae. No di mo kayat nga idarum kayo. No kasta nga rod. Aramidan mo ti pagrebangam ka sa asawa. Wanan! Salbag kayo. Day takit din ti pangisin-sinaam kanya. Kasano yung dagiti anak ta no sinaan nakon? Amumat amanipod nagdenata kas agasawa kat naano sakin ka. Amin akayat mo surutek. Naaramid ko lang ti kasday. Tas ikamat lang ti nangiduron kanyak. Pakawanin na kumalakay. Noon niya tinagkurangakan ka. Ngam gayam ka ba ilan amapukaw ka? Kanjak kayat nga isukat na iti sa bali. Kasano kami langan kadagiti anak tano pumanaw ka? Ala, saan kayo napanawan? Ken, pakawan anak mat, bakit?
Saan ko nga ulitin tikas din nga naramit ko? Sorry talaga. Naornos mi madlang ti problema ming agasawa, Mr. Lonely. Gapo tadyak kayat amapukaw ko ti asawa. Dahito man ti pakasarita. Ti pagayam mo, Arlene. Arlene, pagayam ko, agyaman nakiti dahito yung pakasarita. Nasaya at met, tanornos yung matlang ti problema yung agasawa. Ket ala, agkingkin na awatan kayo latang agasawa, tadayta ti maiparbeng. Bueno, papagayam, hingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan nga Arlene. Adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalica. Kaniti madireksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami tingkay panang tarabay na imbag na oras kada kayo. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan a Michelle, manipod Baguio City. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Naragsak kami ti asawak, idi saan pa'y adakkel ti birok na. Ngem idi immadun ti kwartana, di tamatan anang rugi ti parikot ko. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Michelle. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Saan ka kumapay ang mapan iti trabaho? Madi nga mintiriknag. Amangan no kumaro, kat saan ko ang maawir ni baby? Han, amo mati patakaran iti trabaho mi. Sayang mati maaldawak, no saan nakasumrek. Kastoy langan. No kumaro ti marikriknam, mabalin mo mat nga ipaawir pa ilaang ni baby iti karuba tayo. Tangdanan tantulatan. Okay. Kaya't ka ngamin ang makadwa iti nabaybayag. Apagbit ka lang makadwa iti balay. Ad-ado ti aldaw akadam iti trabaho. Saan ka kadipay langan na irwa maya? Sigud mo da kastoy ti sitwasyon ta. Tsak man. Kadagiti na palpalabas nga aldaw. Tsaka mo, no apay akanayon akayat ka makikita. Anya? Amangan no aginaw ka, Han. Saan? Nagbinulan akmat itaamulan. Matlagayam. Sana bale. Padasak ti agawid inton Friday, iti kasta, mabaybayag ang makadwana. O sige, namnamaot day agawid ka inton Biyernes, saan a Saturday? Wen, honey. Rimorgaya man nila kay mo. Talagang apagbiit mo lang ang makadwa nila kay mo iti makalawas. Wen nga ron, imbagpay kan ka, ta-driver ti asawam, kat inaldaw ang makadwang. No siyak, kayat ko ati trabaho nila kay mo. Minero. Kanayon a big time. Italaang mat amayat ti diskitarda. Bumawbawi lang kadagiti napalpalabas atawan. Wan ngam agasam nga tititid na kan ka akwarta. Idinto ta siyak. Apag isula ang tititid nila kay ko para iti inaldaw. Ti importante, saan tayo kumangagsaksakit? Sa bagay matkadi Husto tako nam. Anda akon, Han. Kas itinakonak. Agawid ak iti Biyernes. Agyaman akhan. Tatinong palmuti ko nam nga agawid ka iti Biyernes. Amumot akanayon ang maililiwakan ka. Nag-sweet lakid din ti asawak aya. Ket gapo iti dayta. Ato iti parakan ka. Awatem. Nagkakwarta. Manungay na ito 50,000 pesos laeng. Wow!
ibangkom ti daduma. Tapno adda mausar tayo, inton awanton ti diskitar. Talaga akas ta ti Aramida. Inton bigat, ipasyar kayo kini baby. Mapanta iti kayat mo apanganan. No kasta? Bawasan ta nga ro dahi ti akwarta Saan? Ibangkom deta. Nakalasin ti gastusan tayo inton bigat. Ay, wow! Talaga a much money ka ita, ha? Siyempre. Ket da kayo iti anak ko ti swerte. Kalaan tayo ti may sa kilo, anak. Ay sus, awan pagbayad ko dita. Jakmat imbaga abayadam. Ited ko kan ka. Balatom. Tadakkel man ti birok nila kay ko. Kasta ka di? Ay katagyaman naglaunay, Michelle. Imbag ka pa'y talaga. Tadakkel ti sapol nila kay mo. Wan. Adamat maurnong ko no kastoy akanayon. No adala ko mabakante iti trabaho nila kay mo. Kaya't ko kuma nga ijemot ngagtrabaho nila kay ko. Ay, dayta nga ro ti problema. Taawan mat bakante, Harlin. Pasensya ka, tatinuktok ka. Uray amok arabiin. Oh, apay, ada ka di problema? Ada nga rod. Ni baby, nagngato ti kurikur na. Kaya't mi nga itaray di ospital. Naira na nga awan kwartami. Naibayad ko nga minan iti abang mi di kakaisuna kwartami. Kat numabalin, Michelle, pautangan na ko ma. Sige, ikan ka iti 3,000. Ited kon apara ka ni baby. Uray saan mo nga utangan? Ha? Ay, nagsayaat ka gayam. Agyaman akan ka, Michelle. Sige, tayo nakalaan ti kwarta. Tapno maipan nyo adagos iti ospital ni baby. I-text naklatan no ada pagkasapulan mo. Wan, Michelle, katagyaman ako nay. Anya? Saan ka ama kaawid italawas? Wenhan, pasensyakan. Isang-sambot mi ngamin ti trabaho mi. Nang runa ita, at mapaspasungada na bagyo. Saan kami to na makaintra? Isuanas kan nga trabaho kami, oray Sabado. Anyamot tanti kasta. Awan oras yo iti pamilyayo. Gapo iti kasta a klase iti trabaho yo. Pasensya. Hindi, kita lang mat. Anya pa'y ngarod ngay. Awan maaramidak. Inton maminsan, sana mabalinti kasta. Agawid kalatan, uray ada trabaho yo. Ulit na, tapos ang ganda ko nga. O sige, bye-bye. Bye. Anyamot pa na. Anya ngay ngarod. Awan maaramida. Michelle, nakaumayak, tatakayat ko nga ibagakan ka. Anya dayta? Kwa, napanunod ko arumbag ama-amon dayto eh. Piso anas kan nga ibagak. Anya dayta? Saan anagawid nila kay mo, idirapi eh? Saan ka di? Wan. Adda ka nung isam-sambot da iti ayan ti trabaho da. Kwa ngamin. Nakita nila kay ko ti asawam, iti batog ti may sa a hotel. Naglugan da iti taksi. Anya? Sinurot nila kay ko. Anya? No kaya't maama-amuan ti club anang ituludan ti asawam iti babae, ibagam laang, taisuro ka no nila kay ko. Sige, kaya't ko amamuan. Ibagam iti asawam, taisuro na ko ma. Pasensya kan, Michelle. Jack mailasin. No asino ka dagita a babae ti kadwa iti asawam. Kasanong mataan na sumok ti asak ti kastoy a lugar. Amangan no dagiti katrabahuan na atin ang suro kan kuana. Kasanok amamuan. No asino ti babae ako na makaduwa ti asawa. Saan ta siguro na maamuan? Malaksid, no agsupliman na dito iti asawam.
Alangan mo't ari nabiin nga umayak dito. Kan, amangan no makita na ti asawa. Kas makita tamata. Kaadwan, kat lalaki ti waiter. Awan ka di amom mabalin nga isarak dito eh. Kat iso ti pakaamwam, no may manan dito ti asawa. When a praise. Miss! Pay ang tapunta, nagiti ka kasinsin ko. No asino ti mayat nga umay dito hikat agpaliyo. Wano sumrak pay kit di, akas waiter, wano waitress. Ura siya ti manggastos ka dagiti requirements. Basta siguraduam, asaan nga amam mo nila kay mo ti isarak mo. Wan. Sige, mapatangan ba? Agawid tan, Nelson. Kat agyamanak iti panang kuyog mo kanya. Hello, insan? Oh, big time nila kayo mo. Wan, kat sa pulak titulong mo. Anya ang klase titulong insan? Amo, luklukwan nak ti asawak. Kat kayat ko amamuan. No asino jay babae nga iruruwar na iti dayjay aklab. Ta? Kayat mo asurutag ti asawang? Wen ko ma, insan. Agaplay ka iti dayjay aklab. Siyak ti makaamu ka dagiti requirements mo. Napintas ka. Kat patsak nga awatan da ka adagos iti dayjay aklab. Ay, sige insan. Apag iso, agbirbiro kak magkita iti trabaho. No kasta, umay ka nga rod dito'y balay, taagsarita taan na imbag. Itaman pa akaslawang gaganay gayam kat nagawidak. Kumusta ka? May liwakan kan, han. Maditirik na kita. Kayat ko ti agina na. Ha? Adamarikrik na? Mapanta iti doktor ah. Saan ang kabaulan nga agasan ti doktor ti marikrik na? Anya ngamin tinasakit kan kaya. Ti pusok. Ada sakit mo iti puso? Tsaka mo. Basta nasakit ti pusok. Di ka mawatan. No di nak maawatan. Maturog kan. Tamaturog akmat. Naawatak adagos insan. Kamaudyanan na adan trabaho. Nasaya at mat insan. Binayadak dito a boarding house. 1 month advance kan 1 month deposit. Makaamukan tumutan amang bayad kadagiti sumarsaro no abulan. Tadamot tin trabaho. Wan insan, kat agyaman ako na yan. Basta ti ipapaaramid ko kan ka ha. Numapan ijay ti asawak. Alaam ida itiladawan. Noan niya dagiti aramidan da. Wan insan, jak malipatan day ta. Etex nak. Tamapanak to ijay. Areglado insan. Iso day tan ni Warren. Mailasin ko. Gapu kadagiti adu aladawan nga impakita kanyak ni Michelle. Ha? Adda babaeng imasirat kan pa. Pasimple ak amangala itiladawan kadakwada. Aday ta. Nagtugaw na. Ay, kaasimot ti kasinsin ko alukluk pun ti asawan na. Sigurado ang masakitan kadagiti ipakitak to aladawan ken kuana. Hello? Rika, kumusta? Adda dito ti asawang insan. Break time ko. Iso anak awagan ka. Adda ka din na alaam aladawan da? Wan, isend ko kan ka kapag may kamalpas ng atungtong. Nurumwarda inton madamdama. I-update na kadagos. Areglado insan. Okay, agyamanak insan. Bye. Nagsakit ti kasto nga aramidan kanyak ni Warren. Tsaka mo, noanya ti rumbang na aramidak. Nga may sa ti ipasigurado. Tsak kayat amarakrak ti pamilya. Hello, Nanang?
Oo, itaman pa'y anak ka, wag ka anak ka. Kumusta ka? Nasaya at mat. Inawagan kayo. Gaputa, mariribo ka na. Kaya't kayo ang makasarita. Apay, anya ay ati problema. Nanang, ang babae ti asawa. Napanagnag ang kadel nga na babae na. Wala nang. May isa a babae iti club. Amo, babayadan day jay. Kasta, tayo una yun ti asawa. Ay ka sa anak ko. Maditikas na nga aramid ti asawa. Wala nang. Adda ebidensyak. Kasaok tumutan ti asawa. No kasapulang ti agbakasyon. Agbakasyon ka pa ilaang dito lugar tayo. Tapno makailiw-liwag ka. Wala nang. Apaman ang makasaok ti asawa. Agbakasyon kami dito iti anak ko. Apay nga itakalaang nga agawin. Pasensya ka Han. Busy kami nga miniti trabaho. So nga italaan nga makaawit ha. Talaga? Busy kayo iti trabaho yun. Unan. Oh. Apay man na nakasta ka. Ada ka di problema? Adda. Dakkel a problema. Anya maninday taya. Daytoy. Anya ti kayat asawan dagitoy aladawan. Nangalaam ka dagita aladawan? Asino tinangisend kan ka kadagita? Saanan anapatag? No asino tinangalaak kadagitoy? Ti saludsud ko ti song batam. Anya ti kayat mo ang mapasamak. Anya ka kadihan. Pakawan anak. Ngam nagayayamak lang day ta babae. Insungsungdak dagiti kakadwak. Gaputa ano ti kwartam. Isong agbayad kamantan ni ti babae. Sorry Han. Isardang kunter aramidak. Pakawan anak. Tsak amunan niya ti sawakan ka. Tsak impagaro pa maaramid mo kanya ti kastoy. Kat, anya ti planom ita? Tsak mo. Nagsakit tinakam ko. Ngamdyak kayat asinaan latan ti asawak. Gapulang iti dahi di ababayadan a babae. Napatag kanyak ti pamilya. Maawatan ka. Oray siyak mo't Diyak kayat basta latan madadaol ti pamilya. Ikak iti gundaw ay nangagbalbalyo. Sana bali. Adda ti kasinsin ko iti dahi di aklab. Adda pagdamagak. Numapan pa'y laijay ti asawa. Kaano ka di mapakawanakan? Kaya't kung agsubling ti sigod alin na nganta. Diya kaya ti gasto Kaslasaan na ka makitkita. Ikan ka iti gundaway mong agbalbalyo, Warren. Ngam no ulitom pa'y. Sorry langan. Apay, kahit mo ka di asumrakak itikas di aklase ti pagsapulan. Tangay isumot ti kayat mo. Ti babaeng agtrab-trabaho iti club. Ay, tetatisan mo nga aramiden. Ibagbagakan ka. Makapatayak. Nood da sa bali alalaki ang makarelasyon mo. Matlagayam. Apay nga rod anaaramid mo tinang loko kanyak. Sorry, Han. Saan ko nga ulitan? Ikarikan ka. Sana ko nasumrak iti club. Siguraduan day tawarin. Tano ulitan pa'y. Awanan tsansam apakawanan ka. Panawan da ka iti anak mo. Aging gaita, agtrab-trabaho pa ilaang ti kasinsin ko iti dayjay a club, Mr. Lonely. Ngem saan mat kanon na nagsubsubli ijay ti asawak. Ket sapay la kuma, tapudpud no ang nagbaliwan.
To'y pagayam mo, Michelle. Michelle, pagayam ko, agyaman ak iti daytoy apakasaritaam. Ket ti makunak, nasingpet ka. Gaputan na pakawan mo ti asawam, ket inikam iti gundaway na ngagbalbaliw. Sapay la kumangarod, tatalaga ngagbalbaliwan ti asawam, tapno naragsak ti pamilyayo. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinaga na Michelle, manipod syudad ti Baguio. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalica. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami tingkay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita ket naggapo. Iti pagayam ang nagpailinga di tinaga na Sally, manipod syudad ti Baguio. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Awan makaibaga no asinon to kadagiti anak mo ti makaanos ken ka. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Sally. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Kasano kami pagitan kanina nang tapinanawan na kami. Anak, gusto dahi ta na panagsangsangit mo. Kunak man no naisaga na amon ti ipapatay ni tatang mo, tanabayagan ngagsaksakit. Nasakit lata. Ang lalo na dyan pulos magkasawa ni tata. Sursurwo mo nga awaten nga awanan ni tatang mo. Kitaang kanya, katkaslaawan anyaman na tinapasama. May mayaten anaginanan ni tatang mo, tapno agpatinggan ti panagrigrigat na. Tano siya, naibusan tilwak. Naipapas kun tinagsangit, manipod na amwak a kanser ti sakit ni tatang mo. Kasano ta pa itat, awan magtan ni tata. Kat ituloy talata ti biyagta, anak ko. Agla ko aklat ta iti lamas, tapno adda pagbiagta. Anya ti planong ita, tanay tapunan ti bangkay ti asawang. Kat anya pa yung inanang, agtrabaho aklat ta, tapno adda pagbiag mi iti anak ko. Sana day ti kayat ko asawan. Saan tan ngaglinno ko, Sally? Amok ti milagro nga aramidam. Iti kabayag ang nakadali ti asawam. Insukat mo na si bibiyag pay. Tangiwat yun, nanang. Amangan numangag na kayo ni Lloyd. Apay, ibain mo ti aramid mo. Nagbidutak, nanang. Gamawan maaramida. Tao aklaan. Dahil ito mga min nga Oliver. Sinulisog na. At ipudnok kada kayo, nanang. Anya day ta? Saan asimang pati binulan ko? Atap ko ama si Kuba. Ayo, nahikan. Kabahabain ka talaga. Anya ka di day ito nga inararamid mo? Tangiwat yung unak lang arudin, nanang. Tulungan dakit din no anya tirumbang nga aramida. Ha? Anya ti amok dita? Makamu kayo ka ni Oliver no anya ti aramidan yo. Oliver, masikugak ko. Kababain ka dagiti ka aruba. Numaamman da masikugak. Kat kay tabtabon ti asawa. Anya ti aramida. Di agawit tayo balay. Ijay tan ngagnaed. Kasanungay ti anak ko. Katibatim kininanang mo Salangan nga yawid mo ijay balay ko. Kat saan ko mataputot. Tilang mat sikog mo tiputot ko. Sige. Gamagtrabaho aklat ta. Tapno maitid ko ti kasapulan ti anak ko. Makamu ka. No kabalampay ti agtrabaho. Di agtrabaho ka. Ikarigataklat na ti agtrabaho. Tapno makaadal ti anak ko.
Anya, pinanawandak lang arudan ni tata. Ita, panawandak man. Saan ka apanawan? At dala na patag nga asikaswag. Kinsarong karang kasag paminsan. Basta ikarim nga agadal ka na yung baga. Siyak ti makaamo iti pagadal mo. Sa dino nga ti papanam, nana. Basta, saanin anagado adamag mo. Uray ta adamat ni lolam akadwam. Sige garot, nana. Nga kanayon na kasarong karan, Wen, anak ko. Pasensya ka na, no panawan ka. Nga masapul nga aramidak daytoy. Da kayo kumanti makaamo iti anak ko, nanang. Sana bale, siyak ti makaamo iti pagadal na. Ay, rumbang laeng asika ti makaam mo iti panagadal na. Katsapay ko taure adan sa bali a pamilyam. Saan mo aliplipatan ti anak mo? Wen, nanang. Katagyaman nak tayo manugot kayo amang bantay iti anak ko. Katsiyempre apo ko nga ro. Sige nga rod, nanang. Agpakada akon. Nanang, da kayo pa'y laang ti makaamo kiniloida, Amuyo mat akaan anak ko. Iso asa anak pa'y ama kasarungkar. Awan ka di planom amang ibagakan ni Loida. Nga addan kaksat na. Saan mi pa'y anagtungtungan kin ni Oliver day tabanag, nanang? Paglaang ang maangwit nga takapsat na. Sige, nanang, taibagak to kin ni Oliver. Kaya't mo ka di anak kami, di umay mang sarungkarkan ka dita. Sige, nanang. Kat ibagak pa'y nga umunakin ni Oliver. Awagan kayon tumanan. Apay nga ikayo lang nga baga anak asawa kayo gaya man iti sa bali, nanang. Kat ada pa yun kabsat ko. Pasensya ka ko man, anak. Diyak kaya't amasaktan ka. Iso nga inlimad ko ti amin. No kasta, iti ka ano man. Saan tayon nga agdan na tandan sa bali a pamilyayo? Pakawanan na kanak ko. Kaya't ka kumamot akadan na. Ngamjak kaya't nga alaan ka ditoy. Tanaranggas ni uncle mo nga Oliver. Diyak kaya't aranggasan na ka. Kaya't kulaangan aninanang tikadwam. Ala, maawatan kayo, nanang. Daw-dawat ko lang, asandak ko maaliplipatan. Saan kanto alipatan, anak ko? Anak, pasensya ka no awan pa'y laang ti maitulong ko iti panagkolehiyom. Naawanan ngamin ni Oliver iti trabaho. Kat kayat na ati kabsat mo mati pagadalag. Tas ikamat ka no ti pinagad-adal ko manipod elementarya aging gat high school. No kasta, agsardengak, nanang. Wan ko maanak. Ituloy mong tumatlaang inton makasapol manan ni Oliver iti trabaho na. Oray saan ka gaagsardeng, Lloyd, tulungan ka. Adamot basit urnog ko. No kasapulan nga ilakok ti daga atawid ko iti probinsya, ay aramidag. Makaadal ka lakit day, apok. Sayang mo ti kinasirib mo. Ay na, agyaman nanang numatulungan nyo ti anak ko. Oray kayat ko kung mga iso ti pagadala. Ngam isumat ti pagapaan mikin ni Oliver. Saan yun nga ipilit no Madina, nanang? Saan na bale? Matulungan nakmat ni Lola. Anya ka di akurso ti kayat mo, anak. Kayat ko ti criminology akurso, nanang. Mayat nga rod, anak ko. Kat sapay ko matasay-saya atam ti agadal. Wan, nanang, say-saya atag. Day tangamin akurso ti kayat day di tatang apara kanyak, idi si bibiyag pay. Nanang, adda ko makayat ko nga ipagatang kada kayo nga ayam. No ay ayam matlaang ti ipagatang mo, uray sa anin, anak ko. Igatangan ka laangan ti kasapulam iti pagadalan. Apay aya nga imutam ta anak ta. Reserbam ti kwartam para kiniloida. Dimet ko na kapag sardengan pay lang iti panagadal na. Ninanang timang paadal kan kwa na. Pulos tupay nga awan mait-itid kun kan kwa na.
Tagpapaay amin kada tayo ti masapsapulak. Isungarod nga igatangan da ko niti kayat ko nga ayam, nanang. Sige, alaman laangan. Nga maudin da ito nga ipagatang mo nga ay ayam, ha? Wan, nanang. Congratulations, anak ko. Maragsakan akparakan ka. Uray saan ka natultulungan na ikarigatam dinagradua. Gapo ka ni Lola, da ito'y nanang. Saan ang nakagradwar no saan agapo ka ni Lola? Gapo, iti kinagagat mo nga agadal. Oh, iso nakagradwar ka. Ala, agawi tayo pa ijibalay, salay. Insurot mo kumangamin ni Maynard. Ay ayabak nga rod nanang, ang dinamot kayat ti sumuro. Sa baling amin ti ugali di anak mo. Kasla saan na abigbigan akabsat ni Loida. Kaslang aming isursuro ni Oliver no maminsan, nanang. Ala, agawit tayo nga rudan tamabisina kon, Lola, nanang. Umay kayo dito'y ospital, nanang. Ada dito'y ni Lola. Apay, anya tinapasamag kininanang. Na-stroke, nanang. Kat delikado ka no ti kasasaan na. Anya? O sige, umayak nga ron itamot lang. Bantayam ni Lola, ma. Nanang, orayan kayo dito'y. Nanang, kinalat na kami matitiday ito nga ipupusay mo. No kaano nga dan trabaho ti apo ko yun. Isumatan ti ipupusay yun. Kasla inura yun lang nga makita ni Lloyd ang adan itinasaya at akasasaan. Nanang, agyaman ang iti ado atulong yu iti anak ko. At pakawanan dak doon yaman tinagkurkuranga kada kayo. Puston da ita pa nagsangsanit yung nanang. Patsyak ka naragsakitan ni Lola, iti ayan na. Kaya't ko lang ngayibkas tinalao sa ladingit ko. Kanti pa nagyaman ko kininanang. Tasaan lang ka binaybayan, anak ko. Ala, agtugaw tayo, nana. Pumanaw tayo dito isangot ilungon. Kaano lang anay tapon ni nanang. Isumati pupusay ti ama, Maynard. Wen nga rod, nanang. Nakakulong matan tinakadong parkin ni tatang. Sapay kumata oray awanan ni tatang mo. Ilupas mo lahat na ti panagadal mo, anak ko. Ikarit naglapasak iti panagadal ko. Basta ipayo amin nakasapulak. Oray awanan ni tatang mo akatulungak. Ikarigatan ka paglepasan ni ti kurso, manak. Agyaman ak no kasta, nanang. Congratulations, anak ko. Kamaudyanan na. Nakagraduar ka matlaang. Agyaman na kitiado a sakripisyo yun, nanang. Tapno makalpasak. Siguro, no si bibiyag pa'y day di tatang mo. Maragsakan launay. Tanakalpaskan iti kurso. Wen nga rod, nanang. Sayang, tanasapa apimusay day di tatang. Ala, agawit tan anak ko. Ta siguradong ado ti agur-uray ita a bisita. Kalpasan na ipasak ti board exam ko, nanang. Naawat akadagos iti nagaplayak a pagadala na pagisurwak. Congratulations, anak ko. Kamaudyanan na at ang trabaho. Wen, nanang. Ket nakapagtulag kami matan kini Esmeralda. Ngagkalay sa kami iti kabitan na panawen. Adamat ang trabaho. Ken uray iso. Nakastrak matan iti trabaho na. Kasta ka di, anak ko. Gusto mo't ket di tagsimpakan. Bumaketak matan. Nasaysaya at ang mga asawa kan. Tapno at ang mga sikasukan ka, anak ko.
Ay nananang, uyag kayo nga uyag anak kasango kadagiti na idasar amakan. Manipod itang, saan kayon amakisango amangan kada kami? Ilasin ko tila misaan apanganan nyo. Amangan no makaalis kayo pa'y. Kadurman na ka di. Taasin naman misaan ang idurman iti kasta alangayo ngay. Sakat, saan kayon sa nagdigdigos? Abumahit analamin ti tiyempo ita, balasan ko. Saan mo ba ta kaya nagpaputo takiti pagdigos ko? Agsakit ti tultulang ko no agdigos sakit inalamis. Takot din kayo dita. Umalis kayo iti panganan. Badit itrato kanyak ti manugang ko. Kaslaawan anyaman na kin ni Maynard. Ti arabiden ti asawa na. Kastoy gayam tirik na ti may sangay na. Nukadurman na ka ti anak mo. Uray gayam ipaay ko ti amin akabaulak. Tapno maikaklaang itinaranyag amasakbayan. Saan pa'y nga umanay? Tapno iparig na namat kanyak ti pamatang na. Itatabagot ako. Ay, agim pakiyak. Tagbakasyonak iti ayan ni Loida. Bareng nasingsingput, tinakiasawaan na. Nanang, sinurpresa takpat. Apay asaan kayo nag-text tapno nasabat kayo kuma. Nagdagsan to'y bagyo. Kanya niya ti kargadag ito eh. Ay, anak, agnaudak kumapay dito. Iti oray sumagmamanula ang aldaw. Ay katuan nanang. Uray saan lang sumagmamanong aldaw Uray pa'y kat dito'y kayon nga agyan. Agpayso anak ko. Saan nga tang agungat ti asawam? Apay ko mga agungat nga eh. Kay kayat na paikit di tapno adakad kadwami. Ayan gayam ti asawam. Ay, sinukon na ti anak may ti pagadalan. Kasta ka di. Ala, umay kayo iti sigod asiledyo kanday di tatang. Agina na kayo paylaan. Riingan kayon to inton mangantayon. Nanang, agriing kayon ta mangantayon. Rabi imot gaya man. Wan nanang, pasensya kayon no riniing kayo. Masapul amangan kayo pa'y sakbay nga ituloy ti maturog. Nakaidasara kon. Kasangod ka di amanghan anak ko. Natural kasangod kayo. Tingamin asawa ni Maynard. Di da kaya ta kasawa amangan. Madurman kanyak. Agunget no sa anak nagdigdigos. Ngam iparit na maat no agpapudo takiti pagdigos ko. Diyak ka ba ti agdigos itinalamiis anak ko. Unay kat gaya man ti kasasadi oy dyan. Dito'y kayon ngagnaad nanang. Nasingpat ti asawak. Saan nalakit di amaaramid kada kayo ti aramiden ti asawa ni Maynard. Aging gaita, dito'y konsigod abalay mi itiim mo na nga asawak nga agnanaed. Nasingpat mat ti asawa ni Loida kanyak. Saan dak nga imutan. Ken maaramid ko ti kayat ko. To'y pagayam mo, Sally. Sally, pagayam ko, agyamanak iti daytoy apakasaritaam. Ket ti makunak, nagasat, dagiti naganak, amaanusan nga asikaswen, dagiti anak da. Ket kadagiti anak, asikaswen tayo, dagiti naganak tayo. Gaputano awanda, awan tayo met, ditoy abiyag. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Sally. Manipod syudad ti Baguio. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kin insurat para iti radyo ni Mary Ann Nalica. Kaniti madireksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center.
iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.